imyaka 32 irashize. Kuwa 7 Mata buri mwaka isi yose yifatanya n'u Rwanda mu kwibuka inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Iki cyago cyagwiriye u Rwanda mu 1994 cyatumye u Rwanda rutakaza intwari. May God give them endless peace. Muri iki cyegeranyo ngiye kukubwira bamwe mu byamamare bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Imyaka 32 irashize u Rwanda n'Abanyarwanda bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yaguyemo abarenga miliyoni igasenya ubuzima bwose bw'igihugu. Iyi mikino nayo ntiyasigaye kuko abari bayigize nk'abakinnyi n'abatoza nabo bishwe urw'agashinyaguro. Abakinnyi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ni benshi cyane, ariko muri iyi nkuru turagaruka ku bari bakomeye cyane bishwe muri icyo gihe. Ku mwanya wa mbere w'ibyamamare byishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ku ruhande rw'imikino turasanga Ntarugera Emmanuel wamamaye nka Jisembe, yakinaga muri Espoir BBC wabo. Abamubonye mu kibuga bahamya ko yari umwe mu bakinnyi b'abahanga bariho muri icyo gihe, cyane ko yabifashwagamo n'indeshyo idasanzwe yareshyaga na metero 2. Uyu mugabo kandi yaje kwitirirwa irushanwa ryo kwibuka abahoze ari abakinnyi, abatoza n'abakunzi ba basketball rizwi nka Jisembe Memorial Tournament. Ku mwanya wa kabiri w'ibyamamare byishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ku ruhande rw'imikino twasanga Rudasingwa Martin. Myugariro Rudasingwa Martin yakiniraga Kiyovu Sport, ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abakurikiranaga iyi kipe y'Inyamirambo muri icyo gihe bahamya ko yari umwe mu bakinnyi beza kubera imikinire yuje ubwenge, imbaraga ndetse n'amayeri y'umupira. Ku mwanya wa gatatu w'ibyamamare byishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi turasanga Sebarinda Ngoga Dominique. Uyu Sebarinda Ngoga Dominique ni umwe mu bakinnyi bakomeye bari bafite izina rikomeye mu mikinire. Biragoye kuganira n'abakurikiye volleyball hagati y'1986 kugera muri 1994 ngo babure kukubwira izina Sebarinda Ngoga Dominique. Sebarinda ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yarareshyaga na metero 2. Yakiniye amakipe atandukanye nka Groupe Scolaire Officier de Butare, Kaminuza y'u Rwanda, PS Kabgayi, Fooders, Kigali Volleyball Club yitwaga Buhiri na Muzinga y'u Burundi. Yabaye no mu ikipe y'igihugu hagati y'1986 n'1994. Sebarinda yishwe muri Jenoside hamwe n'ababyeyi be bombi, bashiki be 2 na barumuna be 2. Volleyball ni umwe mu mikino yashegeshwe na Jenoside yakorewe Abatutsi kuko muri icyo gihe abagize umuryango mugari bibuka abahoze ari abakinnyi n'abayobozi bagera kuri 43. Umwanya wa kane w'ibyamamare byishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ku ruhande rw'imikino turasanga Buregeya Anastase wamamaye nka Masaka. Buregeya Anastase ni undi mukinnyi ukomeye wahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu mugabo watarizwaga Masaka yakiniraga mu kibuga hagati mu ikipe ya Rayon Sport. Abamubonye akina ndetse n'abo bakinanye bahamya ko yari umwe mu bakomeye muri icyo gihe muri shampiyona y'icyo gihe. Ku mwanya wa gatanu w'ibyamamare byashize Jenoside yakorewe Abatutsi turasanga Kalisa Innocent wamamaye nka American. Kalisa Innocent watarizwaga American ni umwe mu bakinnyi bakomeye bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akaba yarakiniraga Rayon Sport. Uyu mugabo wakinaga nka myugariro ni umwe mu beza bari muri shampiyona y'u Rwanda muri icyo gihe, nk'uko ahurizwaho na benshi bayikurikiranaga. Gikundiro mu makipe yabuze abakinnyi bakomeye benshi mu 1994 kuko abazwe bagera kuri 21.